Večer i od mene, jesmo počeli jutros, nastavljamo. Čast mi je zadovoljstvo da sada najavim predstavljanje izdavačke djelatnosti Matice Srpske društva članova iz Crne Gore. Njihova izdanja će nam predstaviti dr. Drago Perović, profesor Filozofskog fakulteta na Mikšiću i magistar Milorad Rutović, članovi Matice Srpske. Izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro večer, zahvaljujem na ovoj najavi i čestitam organizatorima ovog festa koji je po svemu djeluje kao jedna lijepa i motivisana forma sa raznovrsnim programima i kako sam vidio po samom programu temama koje zaista jesu aktuelne u našem vremenu. Profesor Perović, ja večeras ovom kratkom vremenskom intervalu imamo na raspolaganje, težimo da damo samo jedan opšti pregled naše izdavačke djelatnosti i bez ambicije da se nešto detaljnije zadržavamo na naslovima. Stavit ćemo naglasak na nekim novim našim izdanjima, a ja bih samo podsjetio da je društvo osnovano 2010. godine u Podgorici. Jedna od naših primarnih djelatnosti jeste izdavaštvo, arhivska djelatnost, da formiramo jednu biblioteku u Mikšiću. Do sada smo objavili što serijskih, što monografskih publikacija preko 100 i uspjeli smo da se nametnemo kao reprezentativan izdavač ne samo u Crnoj Gori, nego i na znatno širem prostoru. Neka naša izdanja prisutna su na skoro svakom kontinentu, što samo po sebi govori da smo prepoznati kao izdavač koji prije svega baziran na stručnu i naučnu publicistiku. Objavili smo manji broj naslova iz oblasti beletristike, knjiga poezije, romana, zbirki priča, a kada je riječ o naslovima iz stručne i naučne oblasti, opet imamo jedan širok interdisciplinarni raspon od filozofije, teologije, filologije, lingvistike. Evo, nedavno smo objavili jedan naslov iz oblasti agroekonomije, hercegnovskog profesora Milana Milanovića, što je, sudeći po toj promociji, ispostavilo se kao vrlo neobično dijelo koje je na prvi mah bi odbilo i ljude koji su iz neke druge oblasti. Ocjena naših izdanja potvrđena i nekim prestižnim nagradama i priznanjima. Prije 7-8 godina objavljene su sabrane pesme Novice Šabića, jednog od posljednjih velikih srpskih pa i evropskih pjesnika, i ta djela su dobila nagradu na Podgoričkom sajmu knjiga. Na Beogradskom sajmu knjiga nagrađena još jedna kapitalna knjiga Istorija američke književnosti naše drage profesorke Radojke Vučević, koja je i bila prvi predsjednik društva. Ta knjiga je prevedena sa engleskog jezika. Iz oblasti beletristike posebno je zapažena knjiga Zlatni čovjek Janka Jelića, ona je dobila nagradu Vlade Domanović, ili knjiga poezije žena soneti Milice Bakač, koja je dobila nagradu Marko Miljanov. Ali mi i sami imamo jedan konkurs na osnovu kojeg se objavljuju djela iz oblasti beletristike. On je zadnjih 5 godina postoji i svake godine se nagrađuje autori objavljivanjem jedne knjige u oblasti poezije i u oblasti proze, a po preporuci žirija nekih godina biva objavljeno i više naslova. I sami taj konkurs je postao nekako cijenjen i prestižan, jer zaista funkcioniše na jedan, koliko možemo mi to da učinimo tako pošten i korektan način, organizovanjem stručnog žirija koji se više puta sastaje i zaista po kriterijuma estetike i hermeneutike procjenjuje šta bi to bilo najbolje da se objavi. Ove godine objavljena su 4 naslova, pa samo da spomenem, to je zbirka priča Rez na rebru Branke Selaković, autorke iz Beograda, koja baštini jedno specifično pisanje. Neću detaljisati, napisao sam i neki pogovor za tu knjigu i on nosi naslov Rodoslov ženskog iskustva, dakle možete po tome procjenjivati u kom diskursu je to urađeno. I vrlo zanimljiva knjiga Milice Bakač Maštanije,
to su mali detalji iz života velikih likova Gorskog Primorca, to je otprilike neka knjiga koja pretenduje na uzrast od 5. do 8. razreda osnovne škole i pokušava na jedan savremen način da približi današnjem djetetu to najveće dijelo naše kulture. Ilija Gajica, televizijski reditelj, poznat autor iz Beograda, knjigu, roman Zagriški oblak, opet je neobična, ona je urađena u jednom alegorijskom ključu, dakle mogu da je čitaju i djeca i odrasli. I meni jedna posebno bliska knjiga poezije Pomenik Bizantincima Nikole Aleksandra Marića, pjesnika iz Kraljeva. To je jedna knjiga koja na neki način opisuje čitavo jedno razdoblje u srpskoj poeziji od 50. godina prošlog vijeka do današnjeg dana. Uokviruje nešto što se već danas u kritici naziva novim srednjovjekovim. Dakle, ta generacija pjesnika koji su još od Pope i Pavlovića, Zavalićem, Simovićem i Bečkovićem, pa i preko Novice Tadića, se posebno vratili i obnovili te intertekstualne veze sa našim srednjovjekovljem. Ovdje možete da vidite jedno, možda najveće izdanje koje smo do sada objavili, to je fototipsko izdanje Goričkog zbornika. Spomenik iz 16. vijeka predstavlja prepisku Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimca. Urađeno je po najvećim standardima iz oblasti izdanja fototipskih, zato je povjereno vjerovatno najvećem živom medijalelisti s ovog prostora, profesoru Đorđu Trifunoviću, i ta knjiga ima i zbornik koji je prati i sačinjava i jednu cijelinu komentara, možda će profesor nešto i kasnije više o tome reći. Još nešto što ide u domen, da kažemo, podviga pa i posebne pažnje predstavljaju i objavljivanje dijela Nova Vukovića, znamenitog profesora sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, tvorca 2 univerzitetska udžbenika koje je uvod u književnost za djecu i omladinu, koje je studirao književnost ovdje u Beogradu i u Zagrebu, zna da je to nezaobilazan udžbenik, i još jedan važan koji je osavremenio književnu teoriju kod nas, to su putevi stilističke ideje. Dakle, velik sam da ja malo kontrolišem i ovo vrijeme koje imam na raspolaganju da sve ne brzo. Dakle, kako vidite, to je 100-ak naslova i posebno bih još naglasio značaj 2 knjige, to je Crna Gora kroz istorijska dokumenta, publiciste Jova Markuša, to je u pravom smislu ono što bi Umberto Eco nazvao beskrajni spisak, šuma znanja o kulturnom, državnom, nacionalnom, jezičkom identitetu sa prostora današnje Crne Gore, i dakle to nije interpretacija, prosto tu su pohranjeni dokumenti onako kako su sačuvani i zatečeni od Miroslavljevog evanđelja do današnjeg dana. I još jedan plemeniti projekat, to je Kosovsko ogledalo, i plemeniti profesor Perović je ponajviše zaslužan sa svojim prijateljima iz NVO Pandurice i opštine Nikšić, što se objavila ova knjiga, predstavlja zbirku tekstova nastalih iz našeg vremena ili prošlosti sa prostora Crne Gore na temu Kosova, a prodaja od ove knjige namijenjena je kao fond za izgradnju jedne sportske hale na Kosovu i Metohiji i Orahovcu. I ja mislim da sa svojih 15 minuta potrošio, tako da bih ustupio sa tačno 15 minuta. Dobro. Imate 4 minuta. Evo, kao u parlamentu, kad počnu da se nadmudruju i onda izgube 15 minuta na tim trolijama umjesto da se late priče, a u tome su najbolji. Zahvaljujem gospodinu Miloradu, poštovana gospodo. Nije tako davno bilo, a sad već interes Nacija Srpska društva članova se mora da je osnovana kao MV organizacija 17. juna 2010. u Podilici kod nepletenom većini gdje se desilo da u hotelu premijer nestane vina i toga, a nekak se izdržava. A zbog čega smo se suštinski osnovali? Da bismo ovakva dijela izdavali. Jer, kako smo čuli od kolege Milovara, znači 1902. godine Svetozar Tomić je pored njih dosta srećni
lijekovima bili dosta neobrazovani, nepismeni, neduhovni, tako da onaj ko ima znanje grčkog, latinskog, crkveno-slovenskog i tako dalje, uz ovaj zbornik tekstova pisana između Milorada Balčića i Boraja Veselinca, vidjet će kakav je to bio duhovni vrhunac i obrazovni vrhunac u tom vremenu. Stoga da nema aktivnog pitanja iz toga vremena koje nije postavljeno na najveći nivo i odgovora koji nije iskorak u odnosu na ono što je sve do tada večer. Iako je to dakle prepiska, radi se zaista jedno svjedočanstvo da se na ovim prostorima današnje Crne Gore duhovnost, obrazovanje, prosvećenost u tom vremenu uzdigla bila na jedan visoki nivo koji mi, Boga mi sumnjam, danas nismo dostigli. U odnosu na tadašnju Evropu i tadašnji Mediteran kao polijetu Evrope, na mediteranski basen u kome je sve nastalo, oni su tu na istom nivou. Mi danas, toliko svemu i toliko se hvalimo, mislim da nemamo te uvidjene slike cijeline kako to oni imaju. Dakle, mi možemo da u nekoj našoj stručnoj djelatnosti postavljamo izuzetne rezultate, pa da se tu negdje dobijemo u svjetski vrh, možemo u sportu da postignemo, možemo u književnosti, možemo da je, ali da imamo jedan cjelovit zaokružen pogled na svijet koji je utemeljen na kanonima ne samo više svog viđenja svijeta, nego i današnje nauke, to teško može biti danas u svih nas na prvistu. Sad ovaj zbornik koji ide uz njega je kao ispomoć nama koji jesmo u mogućnosti da čitamo turečki zbornik, jer su tu tekstovi najbolji dosta koji su napisani u turečkom zborniku, prevedeni sa nekoliko jezika, franskog, engleskog, judejskog i tako dalje. Dakle, cilj nam je bio da pokažemo da neko vrijeme koje postoji iza nas, da mi u svom svakodnevnom životu uopšte i ne pominjamo i ne sjećamo se, je u stvari postavilo neke nivoje do kojih mi treba da postavimo. Sljedeći zadatak je bio da bilo snage i mogućnosti da se taj turečki zbornik prevede na srpski jezik. Treba neko ko izuzetno poznaje i teologiju, i filozofiju, i latinski, i grčki, i slovenski, da treba tim tako što ljudi koji će to dodati. Sad zbog čega sve to govorim. Dakle, cilj Sesarske društva Crnoj Gori je da se takva neka izdanja objavlja. Ali da se s druge strane da podrška svim ovim istraživačima, naučnicima koji su, tako da kažem, zaobiđeni od institucije. Ili gdje institucije velike, fakulteti i tako dalje, akademije, imaju neke svoje projekte i ko se uklapa te projekte, onda on ne može da bude prihvaćen do vremena. Tako da ću početi ovo predstavljanje sa ovom knjigom profesora Filološkog fakulteta Beograda Viktora Savića, Srpska književna veža svojim prvim stoljećima. Svi mi smo, kad smo učili u srednjim školama i na fakultetu, učili smo da u 12. vijeka nastaje ta srpska pismenost, tako dalje. Međutim, ovdje fantastični Viktor Savić, enormnim svojim znanjem, slijedeći neke strane istraživače, čija istraživanja nije podržao niko u doba Sreferije, nastavlja ta njihova istraživanja i pokazuje da u stvari od 9. do 11. vijeka, a ne od 12. vijeka, tek koje je ono doba u kome se formira srpska pismenost, odnosno tih nekih 350 godina koji on obrađuje u ovoj svojoj fantastičnoj studiji, revolucionarno za razumijevanje načina na koji se vršila srpska redakcija crkveno-slovenskog jezika i tako dalje. Dakle, on pokazuje metodom opšte kontekstualizacije, dakle, ne na osnovu direktnih dokumenta koji ne postoje kao takvi, nego na osnovu informacija koje postoje iz nekih posebnih izvora. On pokazuje da se ta srpska redakcija crkveno-slovenskog jezika završila mnogo ranije nego što smo mi to učili u Oslovenstvu. To je zaista jedna revolucionarna knjiga koja u odnosu na sadnošnašnje učenja koja smo imali u SFRJ i kasnije u Srbiji, Crnoj Gori, u Srbiji danas
pokazuje da smo nekako, kažem, bili stidljivi da jasno i glasno progovorimo o svojoj sopstvenoj pismenosti. Dakle, doba koje bi nas ovdje u Crnoj Gori najviše zanimalo, to je doba Jovana Vladimira i tu imamo jednu sjajnu studiju o tom kako se u njegovom vremenu na osnovu tih poslednjih izvora konstituisala ta srpska redakcija crkveno-slovenskog jezika. Kad idemo dalje kroz istoriju srpskog jezika, onda bih baš od tih naslovnika za srpsku jezičku istoriju istakao posebno knjigu naše predsjednice Nacije srpske duše članova Crne Gore Ilice Stojanović, nastavak njenih istraživanja, prethodna knjiga koja je dobila mnoge nagrade i zasluženo bila i tu i među knjigama iz istorije srpskog jezika, bila je Putevima srpskog jezika i ćirilice. Sada su ta istraživanja nastavljena i bave se nečim što mi svakodnevno polako prepuštamo, kako bi to nazvao, neko samorazumijevanje. Naime, ne znam od vas da li se iko ikada zapitao šta etonim Srb suštinski znači. Imamo učitavu jednu gramatičku, sematičku i lingvističku analizu koja to pokazuje. Ali ovo što mi više naglasi, mi svi imamo makar jednoga ili dva ili pet brata ili stričeva ili sinovaca, tako da je koji se zovu Stefan. Uopšte nemamo pojma šta to ime suštinski znači. Profesor Stojanović tu pokazuje kako je to Stefano Strško, zvanje za vladavske titule, nastalo jedno lično ime koje je danas jedno upotrebljavano. Sve su to analize na prostoru Raške, Bosne, Uma, Dutija, Zete, tako dalje. Sad, posebno što me ovdje zanima, jeste to da se radi jedna analiza gorskog vijenca na jedan način kako to mi nismo navikli. Mi smo navikli dosta epski da razumijemo gorski vijenac, bez neke velike navične podloge, a ovdje imamo nekoliko teksta koji to upravo radi. Prije svega radi se jedno analiza na koji način Njegoš u tom leksičkom smislu upotrebljava Kosovo, Crnu Goru i Srbiju. I kad vidimo sve te stihove kojima se oni pominju njegova pisma, onda profesor Stojanović pokazuje da su naprosto oni jedno bez drugog ne razumiju. Danas znamo kakva je situacija i da je stvar sasvim drugačija, ali suštinski kad se radi o samorazumijevanju ljudi Njegoševog vremena, posebno velikog vladike Rada, onda se radi o tome da je nemoguće da on razumije sebe iznad tog trojedinstva kako je to. A onda što je moguće da se negdje i košta, ali bilo je ponovljeno analize ove knjige, odnosno kritika ove knjige, da se uzmu likovi gorskog vijenca. Pa da vidimo od osnove Vuk, koliko imena u gorskom vijencu. I to bukvalno potvrđuje tu slovensku, kako kažemo, genealogiju gorskog vijenca. Jer to znamo po slovenskim starim mitologijama Vuk je životinja koja štiti Slovene, a isto tako sada je on taj koji je najbliži ljudima. Kad pogledamo tu zastupljenost imena Vuk, Vukotka, tako dalje, u gorskom vijencu, onda se pokazuje da kroz tu simboliku toga imena Njegoš hoće upravo da je storicu vertikalu kontinuiteta slovenskog postojanja na ovim prostorima. I onda dalje idu napise, analize starih ćiriličkih napisa u istočnoj Hercegovini, analize raznih glagola i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj studiji, mislim, koja razosvjetljava to što smo mislili da znamo, jer to se potrudimo da znamo šta je to. A u stvari nikad se istinski nismo pitali šta je baš to, zašto Stefan znači to, zašto toliko Vukova u Njegoša, zašto Srbija, Crna Gora, Kosovo su njega ne razdvojili i tako dalje. Da bih ubrzao stvari, pošto vrijeme ne mi teče, pomenut ću još knjigu profesora Miloša Kovačevića, našeg najeminentnijeg
srbističara, čovjeka lingvistike, stilistike, sintakse, semantike, nevjerovatnog erudita, nevjerovatnog naučnika koji je u svojim dosadašnjim studijama ukazao više nego možda čitavih instituti. Radi se dakle o jednoj knjizi koja sabira tekstove koji karakterišu pitanje savremenog srpskog jezika, njegove sintakse, problemi koji su naslijeđeni, tako kažemo, kroz istoriju, ali su pogrešno riješeni ili su ideološki prikriveni i tako dalje. I sada se konačno mogu riješiti, ali ti problemi koji se tiču razvoja svakog jezika, pa i srpskog, pošto jezika živo biće koji se kao svako od nas razvija u svakom danu, bukvalno nastaje nove riječi, nove konstrukcije, nova značenska polja. Sve to nam Osim Kovačević ovdje jedinstveno, ponovljivo pokazuje i pobija neka ranija, tako da kažem, dosta ograničena shvatanja koja su bila u određenim ideološkim kalupima i pokazuje da jezik kao živo biće nikad ne možemo unaprijed da zatvorimo u neki sistem, nešto što ćemo na osnovu nekih kanona i zakona blokirati da se više ne razvija, nego da jezik jednostavno traje i da se mi onoliko uzdižemo sami u sebi, koliko pratimo sopstveni jezik kako se on razvija. Ima ta čuvena Wittgensteinova teorija jezika, da je jezik kao neki grad, pa ima stari grad koji se zatvara, postaje jezika Heizana, ali ima nove dijelove grada koji se razvijaju, tako jezik se dakle stalno razvija. Problem sa srpskim jezikom i ostalim engleskim o tome što sad engleski jezik ima tu veliku globalnu moć i što se mnogo toga iz stranog jezika jednostavno prenosi bez neke utemeljenosti, samo manje lokalno, partikularno da kažem jeziku. Uglavnom tu se radi dakle o jednom srbističkom istraživanju koje od Belića pa do današnjih dana preispituje sve to što se desilo na polju sintakse srpskog jezika i kreće ka nekim novim rješenjima, otvara nove horizonte, pokazuje šta je, kako je išao taj kontinuitet razvoja koji mi možda nismo na vrijeme uspjeli da shvatimo i biti. I za kraj, da ne bih previše predsjedao onoga što mi napada, dakle da pomenem je ponovo, kao što je Milorad pomenuo, u knjigu Jovana Markuša, koja između ostalog ima tu jednu četvrti dio ove knjige i su dokumenta koja se tiču jezika, koji se utrpljavao u staroj Crnoj Gori i na prostorima današnje Crne Gore. Uglavnom su to dokumenta iz stare Crne Gore, ali kad pogledamo to, onda sve ovo što nam se danas dešava, sa ta mutljavina i sve to miješanje različitih, nadodavanje različitih imena jednog te isto, ovdje pokazuje se kao potpuno beznačajno i nebitno i samo onaj ko uzme papelista ova dokumenta, dakle tu nema nikakve interpretacije, nikakve teorije o nečemu, nego samo dokumenta i objašnje kako ko je pisao taj dokument, onda vidimo da kroz čitavu svoju historiju do ovih posljednjih 10 godina Crna Gora jeste istinski kao zemlja našeg naroda i kao zemlja srpskog jezika i kao zemlja srpske pravoslavne crkve i kao crnogorska država kroz svoje simbole, zastave i sve to bila jedinstveno određena i stvorena. Dakle, stara Crna Gora, stara Hercegovina, Brda, Boka, stara Raška stvorena zahvaljujući tom vezivnom stilu koje se nalazi u njenom srpskom nasljeđu koje smo vidjeli ovdje kroz Gorečki zbornik i kroz mnoge druge ministre evanđelje, mnoge druge zbornike u kojima je to sve sažito. Ovaj naš posljednji projekat je zaista nešto što čime smo pokušali da zajedno s opštom Nikšić i Emile Bandurica iz Nikšića pomognemo bez nekakvog našeg interesa djeci u Rakovcu koja tamo žive u enklavi, da nemaju sportske hale, uslova za život
djeteta kako treba da ima, da se igra, da se raduje, da se takmiči, da se upoređuje sa drugima i taj je dobar dio sredstava već je na osnovu frakcije Podgorica i samog Kovačana, ali međuvremeno, kao što znate, cijeli građevinski materijali su enormno skupili, znači ovih 1000 primjeraka koje smo poštampali, za koje su stručni Nikšić i